mi polažemo kao savez pravo na 8% ulaznica od prodajnog kapaciteta svakog stadiona na kojem ćemo igrati utakmice. Dakle, to je onaj kontingent ulaznica koji nama pripada i mi ćemo u svakom slučaju napraviti jedan plan, imamo politiku raspodjele i prodaje te ulaznica. Naravno, tu ćemo prije svega koristiti usluge naše partnerske agencije Centro Trans, odnosno Centro Tours, a s druge strane također svi navijači će imati priliku na drugi način da dođu do tih ulaznica, ali ono što je jasno da su tu pravila i procedure jako rekao bi rigorozni, da FIFA je napravila takvu politiku u raspodjeli tih ulaznica da se onemoguće bilo kakve manipulacije, bilo kakve zloupotrebe sa ulaznicama i faktički svaka ulaznica će morati da glasi na ime. Dakle, neće biti bilo kakve druge mogućnosti da neko uđe na stadion. To će biti na neki način njegova identifikacija, dakle svi podaci će biti na toj karti, odnosno niko neće moći ući ulaznicu na tuđu kartu, tako da kažem.